Tala flawa fa bobonga mo tala fo mai le si ufonga le lau mua mo le nei taiao o le asomo mua me lua felua lima. Wa whaabau pele malingi o timunga male malo lo si o Savili, wa moto si aile eliti se inisi o vaenga Wellingtone, wali ipotia e o atu ileono se lau valu sifuluvalu. Ainga ua moto si ele eliti se vaino yo mata, lua sifuluvalu ainga ua moto si ala lato pawa itawa ile taiao nei. Sa e lava se lapata inga ileono yayo ni ainga ile tu malo Wellingtone, e moto si ele eliti se ile so. O lo o whaawo fo i ona fia le moto i saute i timunga mamafa. Ai o lapta inga leo fisawa ai tau mo timunga mamafa o lo tu maupea lea i lea Sāmoa Capital Eastern Bay of Plenty. Kai Cora, ma Canterbury, e au whikalais te Temale Banks Peninsula, o lo o whautua ina fo i le mata i tu o Savili Malolosi au Kilani, Great Barrier, Coromandel, Waikato i leitu i mātua Hamiltone, Wairarapa, Hawke's Bay, Horowhenua, Kapiti Coast, Marlborough Sounds, Obula, Cray, Westland, ma Nelson Lakes. Wavalo ia leono a fio Wellington e lia soi nisio Savili pito malolosi, talo maili se fulutau sanga ua tuanai. Olo ia ifo ila lapta ingo le maululunga ma le malolosi. O le fafati o ngalu i Wellington e ma Wairarapa a matatu i lia so. Watolo po fai ngā malanga le Inter-Islander se ia au lia le afo le lua le vaveao le Sofareili e watolo po umafo launga a le Blue Bridge mo le so. Sa siseo na la foina Andrew J. Bong se tupe se lau lima se fuluvalua fetala ili teo ngā tupe se tamaitai. Ai na musul tamaitai e toi wha foi ma uai lima neo leo le mata upu mosu asu enga na wha aluine lea tamaitai le tupe. Ma ole saunoanga Professor Bill Hodge o le University o Kilani e le se pule wha alue le tamaitai le tupe na siseo na la foina iai mai ono mo lia ma wha asalaina ile ngaoi. O Bong e fitu valu tau sanga le matua o lana teo ngā tupe mo taimia malolo tu mawai mai ngā luenga. Na seo na ia la foina i se teo ngā tupe ase tamaitai ina ua ia wha foina mai New Zealand le tupe mai lana teo ngā tupe sai se fali tupe i Britania mai tasi lava le foinu mero na misi mai lana teo ngā tupe sao ma se sea ilo le teo ngā tupe ase tinai to alima le whanaui au Kilani. Na mawhaiona toi mawele Westpac le lua se fuluvalu afe tala ale tama e na whailo atu e leo iai na whaongai na le tina le isi umawai ngā tupe e whaatawaini ta avale lafo le ono se fulu afe tala ilana wotama ai lafo le lua se fulu afe tala. I se tasi olona a inga i Samoa, e le tasi se taimi na whaafiso o ta iai le Westpac, le tina ina ia toi whaafo i le tupe o le whaamatalanga le polo fesa. Ilona iloa, o ngā yoinga le tina, sa whailoa ilona iloa, e se sela na ami o na whaia, mai ilona talitonunga e mawhai o na mōlia. Na Sāmoa Hodge, a whai e mia se tasi se mea tau tina o se istangata e au noa malona iloa, o lona winga e le o se ngaoi. Peitai, a whai e iloa i le sa o le awala na mawai le tupe. O na iloa lea o solitola fono. E le imana o le Westpac e wha iloa i a che le ngō le tina. Ona ole pui ngai lona wha momonga patino peitai na ave mulimuliana i leo ina uatu i eise wha atonunga le wha amasnonga e uina i oe che o ia na sasi peitai na ia tua ina le Westpac. Ona ole le siaki o le ingo le teo ngā tupe pe tutusa ma le numera o le teo ngā tupe. Na tali le la lau fela wa inga ni sila pui lo la tuwa inga malfa alau te lenga al pol kalame masini po ea tamalo losi. Ilunga o wala titele. Le ufa ali ai fina ngalo tangata ye ito mai fa apito ele pui inga tulanga patino o tangata ta ito otasi. Ele iwa wa ai mamao le fa ala potonga ia tulanga. Ole se fulu masina talwai sa amata fa aola se pol kalame fo masini po eata. Elo ai solutula fono mafai fa asalanga o ta avali sawa. Ma ele so tanga mani company fa te konolosi te tele. Se tolu i Amerika. E ni masini po e ata fo o le hafa popo iai i au Kilani ma Waikato. Na tau ili fa ala potonga ele au kone sale ale la lau fala ua inga le loa loa e la ititi. Pele ai fo ise va ai mamao ili polo kalame o masini po e ata. E fa apena fo i mai le pule ngā le malo. E tāua mo le waka ko tahi o na lava se pulenga wha le malo e wa aia le tūlanga pito tala whea ngai o na o le o la tau whaia se pol kalami wha te konolo
tolosi wao fia I malelau tele. Sa whaaluaina se la la ilo le pui ngol tulanga patino o whaamaumongo tangata ito tasi lea fautuanga ile fitu masina ua tuanai. O le vai soneina whaeloa ile NCTA ile Radio New Zealand sa ile pulenga whaale malo talo maile lua whelua lua e whaatatau ile whaatulanga o lea polokalame whaatasiai ma le ave e senga mai o masini po e ata mai leo ai tu watu le vaainga ile NCTA. Po ole la lao whela wa inga. O masini po e ata fauia ua whaatulanga e otometi lava o na ilo I numero lai sene o ta avale fuai. Le sawa. O le popolenga o lau kone sale na whaeloa le NCTA. O na mawhaia nei masini po e ata o na tuliloa tangata taito atasi ila na whainga malanga whaatasi fo imanisi mawatu ngalunga. Pe ama le valu se lau masini po e ata po cameras e mawhaiona po e mamawini whaasalanga po tickets se tolu miliona ile tausanga pe ita ina toe whaititia ile kuata o lea fwai numera po le lua se lau male wha masini. E mawaile tasi te si male tasi miliona whaasalanga e taitutu salava male taiminei. O una inel puleno o kilani le whainga malo ina I whaamauni e se fuafuanga I whaia se pe tax. Po o se la funga I tutongi e tangata asiasi e malo lo manuno fua I faltal malo ona o le tele lava o fina ngalo na whaalia la tau te langolango ina lea fuafuanga e silia male sfultolu wafe fina ngalo na whaalia tu I se whaatala noanga I winga I le fuafuanga whaaltau sanga le pule ngano o au kilani e au fie le fautuanga mo se la funga o le bed tax mai ono se fulu pasene sa langolango ina na sauno le pule no Wayne Brown e maana na o tangata au kilani e whaise sao o le au siasi po o tangata fao e whaatupe inga luenga whaatino ma au nanga o loo lato whao ngaina e le te tauna a fie polo fitia tangata ana faltel malo ma e te tau fui ona whaile sao pisinisi nei e langolango ai whaatasinga pe amana na o e tali malo e le tele o ia polkalame te tono le a ai pe ona sao noa le pule noo. Ua whaalea o ngaina ma ua solofua mo lianga na nofo salai Stephen Stone I le whale pui mo tau sanga I lua se fulu lima ona o le fasio tangata whaamoemoeina ia DN Fuller Sanders whaatasia matua ingal whainga ainga whaamalosi ma le fasio tangata ia Leah Stevens o ke topal tau sanga talwai na whaalea o ngaina I le whaamasinonga o talo sanga toi apili. Molianga o Stone, whaatasema molianga o K.L. Maney, Colin Maney, ma Mark Henriksen, ma whaatonu I naile toi whaio se whaamasinonga. A ole asolulu, na whaeloa tua ieloia le malo, Alicia McClintock I le whaamasinonga maulunga I o kilani, o le ali toi whaia le malo nisi molianga I whaasanga ia Stone, isi whaamasinonga, na saunua McClintock, e le mawhaiana toi whaanga solo se isi whaamasinonga, pe a whaia le lava moli mau e whaamaoni ai molianga, wa le lava fo ini mau e langolango I le whai o se whaamasinonga o Stone na solofua ma whaalea o ngai na umamolianga o Stone e le whaamasino proa na whaalea la lātou lo ia. E le ai se tupe ma whai o na tau ia le tūlanga nao o iai ma e le I whaingofia le tau mawhainga e whaamaoni elo lātou mama mai nei tua inga. Ua whea ngai pēra tangata e whia maua se wheso soani mai le winds po le ofisa mo tupe maua mga luenga. Ma le umio na whaatali le telefoni ma iaina I nisi tangata e whainga tauna sa ili le wheso soani I taimia mo umia ina vave ai. O whaamomonga na whaalauiloa ina le leite o New Zealand lalol to la fono o le Official Information Act. Na ilo ai o le taimi pito silio na umi na whaatalitali I tangata e wala au le winds I le numero o walu se lau I te tono le tau sanga atua e o mai a Februari lua felua lima o le lua I tō la ma minu te fitu. O whaalia nisi e a whaina tele tangata o loo mo'mia ina le whesoa soani. E whaafaona wala au le Radio New Zealand I le numero lava lea I le nei masina. Ma o le taimi pito puupu na whaatalitali e mo se tasi e tali mai e ilunga atu o le fitu se fulu minute. O le moli maua se tasi talavou I le Radio New Zealand e le whaatasi ona wala au le winds e tele whaafitau le whiangai maia a le o le umio le taime whaatali ai po le le mawhaifoi ona maua se whesosoani mo iei lunga o le telefoni o isi taimi e motu sia lava le whesota inga a o whaatalitali a o isi fo I taimi e le tali mai lava o lana whaamatalanga o le whailoi lunga o le upenga o whesota inga o le mai MST e mawhai ona whaiei mea umai mana o ai peitai a whai se talo sanga I lunga o le upenga o whesota inga e umane lava ua toi whaasino lava I le telefoni I le ofisa po le lafo se emaili ai fiu fo I whaatalitali.
O whaamaunga mai le MST le masino Januari na whaelo ai e tasi mai le 5 telefoni po wala au e le taliina i le vau le lua whelua tolu ma le lua whelua wha na whaali e anagram o le MST e whaitau miliona wala au e whiangai ma le au nanga i tau sanga taitasi ai o whatu i eisa pol kalame e mawhaiona toi vili ai i ai le ofisa i tangata nei e whaaititi ai ala tau taimi whaatalitali. I le Pasifika, wa whaamaoni le Minister sa ifua maloloina tonga Dr. Ana Akawola le maliu se talavos fuluiva tau sanga ma se pepe fitu masina mai le dengue fever po le fever po na hivi o le masina o Februari na whaasilsila i tonga le pepe se le whaamai i le atonoo e yeni vaenga o fiti o lo pepe se fo i le whaamai ma i se tamai titia o nga mawalunga i fiti na maliu i le dengue fever ma se tamai titi se fululua tau sanga i Sāmoa na whaamaoni e le atokuki po kuki airani ni tangata sito a wha. I le masina nei ua afia i le whaamai. I ta alonga o fiti ma Sāmoa le hawhai masui o le Pasifika i le ta amilusanga le taito o fitu i Los Angeles i le whai ungo le nei vai aso o le hawhia uma awali i matamai ta i fiti i le tauvanga o le World Championship o se vaenga o au le valupito i lunga mai le ta amilusanga le lua whelua 5. O le awala man Sāmoa le atau vai le pa uma nofo o le whaapito i lunga mai le ta amilusanga au i le vaenga lua po le Second Tier Challenger Series o le hawhina u isona avanua le vaenga pito ilunga po le top tier na pa ule tulanga o Sāmoa i le tau sanga taluai ma le au fiei au le ta amilusanga o le top tier. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae ao.